khovel chok buai tu US tun haya US le Venezuela boruak tangthara hian US chuan Venezuela long pathum a beitoa mi som pasarin nunna an chan to mani lokhan Venezuela shwaitu Nicolas Maduro chuan Trump hna lekha thonin mai chana US palai Richard Grenell nen tlang taka do kan kila in biak adu thua sila Maduro chuan ri lo tol ruk na konga ai nam noi lo thu le media then kha zel din thu bol ani thua chiak tel Venezuela chu ri lo siam na hun pui ani lo thu fin fianna athon thei thu te aziak tel bok Maduro chuan Colombia atanga Colombian cartel ho ri lo tol ruk za panga vel ero chuan Venezuela apal tlang thin thu aphabik lova heng zinga za som sari vel hi a sarkar chuan aloman thin thu a soitel bok Dairaka ri lo tol ruk lama indrala taman apu na chu adu lo hle USian Nicolas Maduro hi ri lawa ai nam noi ngei ti za a fin fiana ati chuak lawani USian Venezuelan speedboat abe masak bera pokhan ri lawan phur ngei ti fin fiana ati chuak lawa anei lo nge siat ani lo mi som pakhatin nunna an chan ani kha Trump ero chuan Maduro le thon adong lo ni ina soithung Venezuela chunga enge thleng kanla muang chu atia Nicolas Maduro chuan US tumber chu aro relna paithak ni na soi Trump chuan ri hlo do atumna ni in a soithung USian Maduro paithak tum lo po ni se US history aram dang sarkar an paithak thu aum cheu to mewa wangin rin hlel a lo theilo USian Venezuela nai tuipuya Indonana man long sang heng USS Iwo Jima USS Fort Lauderdale USS San Antonio USS Lake Erie Michelle Cruiser ani hi USS Gravely USS Jason Dunham USS Minneapolis St. Paul te chu ada run hlom to hengba ka hian inen thlak na thlona Boeing P-8 Poseidon le attack submarine te po ada tel Marines le Navy an vain sangli chuang anom mekbok Venezuela atanga hlawak lo US territory Puerto Rico a F-35 fighter jet som ada bok Venezuela hi Zambik lova China le Russia in anthlop nia soin tunhaya khan sipai nun chan zirna Sovereign Caribbean 200 ti in Caribbean thlerkar la orkhila a anneya boruak tuipuile le sipai sang ni zanga chuang antel Maduro chuan englal rammain Venezuela leithiang dim hi an khoilowange ti in US chu awal ve ngat mai sipai nun chan zirna hian Maduro naute chuan Russia kutchuak Su-30 Mk2 fighter jet te po an so vela Su-30 Mk2 hian Russia siam boruak atanga longka na bik KH-31 Krypton missile paya KH-31 missile hi Venezuela hian chinni anti-ship le anti-radar ani Su-30 Mk2 fighter hi vain somni pakhat akol ve bokani hebaka hian Maduro chuan emergency laya civil mi raldo tura in payat million li point pangavel te chu in ral ring turina siat tir tia soi silai la kap sin ngai lo tam tak te pon silai ka anzir ta chuk mai le Venezuela hi Iraq le Afghanistan ten antorang kha tur ve theidin huna ading me kani Brazil le US Jair Bolsonaro chu Brazil in than pui kum sang ni somni panhia ne ya khan Lula da Silva chu ane lova lami nuwa khan thunei na nei zui cha kin sipai tenen a thokhowin thunei na chu sakna alo ruam man ti riat chuani ma se sipai tho pui te hian an phasana akup chu a thleng talo kumsang ni somni pathuma ero Bolsonaro thlop tu te chuan sarkar building te bein lungoi lo na an lan tir chi amani Bolsonaro chu Lula da Silva ti hlum tuma le thildanga pu ni in an puna panga te hian Brazilian Supreme Federal Court judge panga zinga pali chuan thiam lewan chantir veka kumsomni pasari lungin tang tura chung thu relani Bolsonaro hi Trump thlop tu ani Trump pon he thutluk na wanga alom lo thule Bolsonaro chu mi chung chuang tak ani thua soi Supreme Federal Court a Bolsonaro chung chang an ngai tu laya an ho tu pa Alexandria D. Moraes le judge dang te chu Trump hian global Magnitsky ek mangin US lo thailo turin an visa a cancel sakvek he hi du tok lovin D. Moraes anu pui Vivian Barsidi Moraes po US Treasury chuan hedan mangtho hian asangson ve tabok Barsi hian Lex Institute a en kola
hei hi sangson ni in an nupa in USA an thil nei po khoi che theilowin Trump chuan a da vekani hei lo po hi USian Brazil hemdan turangai tu mek zel Trump du lo zonga thutlukna an siam wangani he cha chi moi thai thiam tak ni in dingna du mi ania US che dan chu diklo le chiale tha clear thiam lo na atia soizamin kumsang ni somni pathuma Bolsonaro tan tu ten Brasilia khopuya boina an siam chiam angchi kha Brazil phatsan tu mi then khan le US chuan thlentira Brazil economy ti kholo veka sarkar paithla kan du ma se chu tiang chu athleng lowang atingat mai apa khop mai heta Brazil phatsan tu ati hi Jair Bolsonaro fa pa pathumna Eduardo Bolsonaro USA tun naya in beng belta asoina ni Taman Brazil Supreme Court Judge te asemle Brazil bungrathon luwa tarif za somnga abituk awangin lom thu te alo sila mission accomplished atiani Eduardo hi USA omna chan chu apa in thiama chan theinan Trumpuina adil du wangani Brazil Prosecutor General chuan apa Jair Bolsonaro thopuya puin Eduardo Bolsonaro hi thu buai asiam sakve tabok tuna Brazil PM nilai Lula da Silva chuan Brazil in real bolna US in rol chu pomjam thei anilawani kum tam tak sipai obbe na hnuaya kan kuna chumin huwa kan be fe huwa democracy sarkar kan dina democracy kan humal jelang atiani dan kala che Bolsonaro Brazil in aphuanga semna thlop lova dan kaltu Bolsonaro zok US in a thlop tla chu Lula da Silva ngai dan anilo hleya ram panhi te inkar hi athalo viawani Brazil National Congress a lower house Chamber of Deputies a Bolsonaro thlop tu te chuan Bolsonaro ngai dam ani theina tur bill pass ani theinan ma an lamek bok he thil du lo hian mi pui sing ni vel pung khomin lungoi lo na an lan tirani Harvard University a Political Science Professor Steven Levitsky chuan US in ati theilo thu nei na pum hlum nei tummi Bolsonaro chu Brazil hian asem hi angama he wang hian Brazil chunga US in semna alek kota chuania tundin hmana chuan US a in Brazil hi a democracy kalpuidan adik zok atiani history toite in kumsang kha zakwa somale pathuma khan US deep state le British spy agency MI6 James Bond poka MI6 noya spy ani kha hemite thokdun chuan Iran rama democracy sarkar PM Mohammed Mossadegh chu paithla in US le UK te thlop sa Mohammed Riza Pahlavi chu rel tu anda akum le sang khazakwa somnga le palia Guatemala rama an president thantlin Jacobo Arbenz Gasman chu CIA te bok chuan paithla le in military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rel tu anda ni kumsang khazakwa somsari pathuma Chile rama sarkar paithak na CIA chu anin rol lea Chile rama hian Salvador Allende chu president ani US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tuma puin khatilaya US president Richard Nixon chuan dollar million som athe chuakani CIA te chuan arukin project Fuel Belt an kalpuita Salvador achu paithak ni in military dictator General Augusto Pinochet Ugarte chu rel tu ada ani Pinochet hian kumsom pasari vel zet rong takin ro arel zueni kha anhuwa khatilaya CIA director William Colby chuan Salvador paithak nan khan dollar million riat vel an sen thu puang Bolivia ram politics apo US alowin rol thuk thin je hi thui tak soi tur om kumsang khazakwa somruk palia khan US chuan CIA tekal tlang bokin khatilaya an president Victor Paz Etensoro thantin le ani theinan mala mase khamikum veka khan Bolivia sipai te chuan thunei na an changta zoka US chuan Bolivia sipai te chu a thopui ta dai tranpuina sang pe in kumsomni borvel don chu democracy ra benarama achan phani kumsang khazakwa somsari le pakhata Bolivia sarkar chu US bok chuan athak le hloka US thlop Hugo Banzer Suarez chu dictator aron ni vele kumsang ni pariata po sarkar paithak tumna aoma sarkar F2 te chu US 8 chuan sum tam tak seng in a thopa kumsang ni som pakwa Evo Morales chu paithak ani tange ngea swai tu lai lok thar Janin ane si chu US chuan alo pom vat bok tun haya thokhan Romania rama president te po chu veto politician Kalin George
Jersku chu Romania sarkar paitha thunei na nei lui tu ma pu ani tuna hina chung thu rel hun turang hak mek ani po hi US ngai sang tu thawani US ne na tho dun chu ada puimo berania US chu tho puilian ber ani thule US chu zalen na le democracy en tirna thaber ani thu tlanga pui tu ani US ram sang sanga lungoi lu lan tirna color revolution a ain ro zia pu ani bok color revolution chu Soviet Union ke dar hnuwa mi puite lungoi lo na lan tirna sang sang soina ni lungoi lo na lan tir tu te chuan rong emo pangpar emo symbolatan mangin an chathin kumsang ni vela Serbia rama bulldozer revolution te kumsang ni pathuma Georgia rama rose revolution te kumsang ni palia Ukraine rama orange revolution te kumsang ni panga a Kyrgyzstan rama tulip revolution te kumsang ni sompariata Armenia rama velvet revolution le adang te chu entir na thatak an ni henga te hian US chuan norhoi hotu te hi sumle pain atan pui thina pu ani US sian thil thalo le ram dang sarkar pai thlak hlir a boi pui ti in kanwa soi sel ngor ani lo US khan muslim firfia khoi tu Afghanistan abe te kha alomom ma sia nulama engtin nge US a che zui tuna Afghanistan engdin huna nge din mi firfia khoi in ti si nga tinge Pakistan hi aduat tlatle helai bor hi ka thiam theilo ke Iraq abeya Saddam Hussein apai thabok alomom masia nuwa Iraq tuel thei khurvela US che dan kha kan la sia imle tuna Iraq din hunenge mi firfiak abe lai chi asiat a anulam ngai tu to mi lo te po om ve thiang US yangam zong telaka chuan ain luling hle Russia le China te chueng tin ma atingam le wak chuang mi lo China phei chu a hua in IRM ma China til lovin om thei big der chuang si lo rare earth minerals si China in supply lo se boi ve thiani US hi aral thum industry ata chei theyang tramle naw te hian India an musit riau bok Microsoft CEO tunge Google CEO tunge amirin tak Epstein files veng him tlat tura ruat FBI director po India thisen kai Kas Patel ania chuti vel chuani tama phei hi chu mania US a na tho na visa H1B man ati sana wangkhan US a Indians na thok te chu lo ho teu ta se US hi boi ve theani insum don ton na chungchanga India hi adu anga ti koi atum ve ngot boka taman America first ati angchia India first te ve thotu Narendra Modi alo om hlawa kan van nei ani hi eruk wange mori lo zor wange mo a house atak hotlang le ko santana sum thotam tak te hi an sualna sereng maila an athil phal talalom tholom a thotam thei e mai tia wang tia an sualna kanin liam sak anom theome hei hian thil sual ti tu chu ati huang tau thin he tiang deuh chi hi US ani ve ani US of A ani mi awangin ram sang sanga fair lo deuh lekin lo che po ni se aso khok tuar tir tu turanam lo iweno te hi US chunga chun engma ani lo iweno ta na Pawisa thotam beram engtin nge an sim ngam te lulang hei hian US in lulin na ati zualani ram sang sang te hian an hlok na le thanna turan zong vek US ero ati lutuk deuh kan ti na mai ani India hian US in lulin na hi a mu chiang hlea NCERT class 12 political science textbook a po US hegemony chungchang hi atel ngat bokani US dollar le de-dollarization dollar manga khovel of the USA le until chin dan le khovel uncontrolled dan chen khatte kan ngai tho ve le thung don ani khovela US dollar lar na chan le sethiam turin history toy te han soi ma saila indogui pakhan na thlen ma khan khovel ram sang sang te Pawisa hlut na chu rangkachak nen ain zom thin hei hi gold standard anti US dollar bi ka chuan om zia chu rangkachak ounce khat gram somni pariat vel le dollar somthum le panga ain hen tinani entirnan US sarkarin dollar somthum le panga print turin rangkachak ounce khat gram somni le pariat anei angai tinani Pawisa nei ringot a rangkachak nei silo chuan om zia nei lo ram le ram te indor nan rangkachak an mang fo thin bok indopui pakhat na thlen lai vel khan US chuan Europa aral thuam sal na man po rangkachakin ala thina
nuwa European ram te chuan an rang ka chak nei sa chu an mang zowa an poisa in hlut na anei talo kumsang kha zakwa somli le pali a tangrual pol ram somli le pali te chu US a Bretton Woods News Hampire an mukhom ta a US chuan rang ka chak in nei lo poin a poilo kan nei alom kan poisa hi gold nen in zomsa ani tholboka chu wangin in poisa theu kha kan poisa dollar nen ron thlun zemula ti in asom taloma khati lai khan khovela rong ka chak om zong zong zat ve aya tam fe jok chu USian a kolani ti chuan Bretton Woods agreement noya tangrual ram ti chuan an poisa chu US dollar nen thlun zoman rem ti ta he khom pui hi IMF le World Bank lo pian chuana bul an ngal bok tangrual ram ti chuan an poisa chu mi zat le US dollar chu ti zat chu in hen ro se ti in an pom ta ani ber exchange rate kha an fix rualin US dollar hlut na kha 1% velin adang lama an hiam emo sang emo chuta chuan adang lam theyang ti ani indona wanga Europe ram te an re thei hle lain US ero economy kha atluang pur fo mai hei wang hian US dollar hlut na kha ang het hlea ram dang te point US le an poisa chu an rin pha ani kumsang kha zakwa somsari pakhat alo nia khatilaya US President Richard Nixon chuan khovel ron bar khain US dollar le rang kachak in zomna chu aron chu chat tamai kham hinua khan poisa pakhat poisa danga thlengte ron piang chowin gold standard chu ti to paloni ta oil nga ram te chuan US dollar lirin an oil an thal chho ta bok oil chu mitin mamo ani si oil leidu chuan lo theilovin US dollar kola manangai ta ni achunga kan soite khian US dollarin khovela ro arela turkong an lo sat ko duak mai alo ni tuna po oil le US dollar chu tuile sanga angmaya in zomanita oil thon chuak tu ten an oil man US dollar an chiar hi petrodollar system anti hei hian US dollar larna konga thui takina pui US dollar mang khelova oil shal le hi aum ve tho ti setelila entirnan India le Russia mithiam then khat chuan kumsang khat zakwa somni chawatang khan US dollar hian khovela ro warel to ti an poma mithiam tamjok fero chuan US dollar hian Bretton Woods agreement nei nu indo pi pani na top atang khan khovela ro arel chan tak ni in an pom jok thung US dollar poisa print chua zong zat ve aya tamma hi US rampona ram sanga om ania khovel ram te in sumdon ton na zong zat ve aya tam fe hi chu US dollar manga chin fel zel ani mek global currency ti po ain me central bank in ram le ram in sumdon ton nam le economy a boi pal thuta man tu ram dang poisa thillu aman ram dang poisa chut le thil dang a hlut na ram dang poisa chu ta kol hi foreign reserve anti khovel puma foreign reserve zong za somnga pasari point pariat vel chu US dollar da ni in adota za somni vel chu euro in da ani China chu khovela foreign currency reserve nga berania dollar trillion 2.5 vel ani China foreign currency reserve po hi atamjok fe chu US dollar in da ani one baka puisa dang point ada annual Japan le Switzerland 10 andot India chu palina ni in dollar billion zasari vel foreign currency reserve ani US dollar in khovela op na chan lian tak chu US economy lian leng het lutu khuani US banking system a fel fai le changkan wang ani bok anram politics ang het bok economy khoi poi thei kho politics boina an ni ngai me ulo heng te hian US dollar hlut na chu anga yang pa deu thoina kaltir henga wang hian company investor le ram dang sarkar ti chuan US le US dollar amjin pha US dollar manga sumdo nemo investment ti chu risk aniam bik katani hei wang hian company bank le sarkar point US dollar tam tak kol rengandu hei hian US dollar demand ati sang demand asan miau chun asiam tu chu lo in du deuh po ni setlon a ti lungoi ngai fo US economy khuram dang te US dollar an kola ain hal lo bok kan soyang khian US dollar hian a hlut na sataka a lo ngai lo wangin thilman bituk na rem chang bik entirnan Turkish lira le Argentina peso te hi chu a hlut na adang lam dor mai thina thilman bituk na le investment le adang ti na mana boi thak mang tu an tam em wangin US dollar manga in sumdon ton na hian
thil sal le lei ati ol sambik arang bik US dollar manga sumdong te chu US pon ain dana dang nge a adu sak deu nge fo khobela ram hau saber du sakni hi ram tam tak te dri mani COVID-19 sipui le lai te le khobel boi lai poin US dollar hian alutna alo ngai lova lo ane kin a huzol sau thin hete US dollar khobela man lar ber rin ber le him ber ani hi American te khon an chor hle ram dang te ne na khai khinin anlon la ka interest atlem jok thin US sarkarin sumapuk poin ram dang sarkarain interest a choi tlem bik thin ram dang atangin an ram poisa nge in suman puk theitlat hei hi chan ber chu US dollar hi poisa him takani wangani khobe ram sang sanga company te chuan US dollar in poisa puk ti ran trelo hei wang hian American mi pui te le American company te chuan ram dang company atang poin US dollar in interest niam zokin suman puk thei hei hian America ram chu ram hausa siamani suman puk supa interest niamin amamo anle zung tamai thinani kumsang kha zakwa somsari le pasaria khan ram som panga beng zani somthum le pakwa te thoko chuan ram pakhata tanga ram danga poisa thon na Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT an mangtran SWIFT hian khobel ram zani chuanga bank le financial institution sin khat sang khat zanga vel te chu thlun zom to Belgium a an hun puyomin Belgium dan noya om hei wang hian ania US in khoiram emo shek nana SWIFT mang theilova asiam duin Europe ram te atho pui thin ni SWIFT a hian Europe ram ten thunei na an nei ve tlatani US rot na in Europe ram te chuan Russian bank tam tak te chu SWIFT mang theilovin an siam mek hei hi Russia an sangson kan ti fowen tirna pakhat chuani ma se Russia hian payment system chidang adwang chuaka Ukraine alabom tut thei tho mai SWIFT hi poisa thon na thon tu ni lovin poisa transfer tura bank te thlun zoma bank te message thon tu ani SWIFT kaltlanga poisa thon ani hian US dollar a chantir anima sa fo thin entirna India in East Ready John ale na man SWIFT kaltlangin lo pedom ta se rupee na peang SWIFT ne na in zom bank chuan rupee chu US dollar a chantir photang US dollar chu Israel poisa new shekel a chantir lein Israel sarkar bank account an deposit mai don ani bank in rol om nual thin SWIFT lo po hi ram le ram poisa in pek dan kong dang alom ti sheila US dollar chu akara tla a manani fo thu kan soina ni bank tam tak chuan hetia rupee US dollar a chantir ma sakhi ti phunga an nei ani hei hian US dollar larna abel chale khovel in US dollar kan mang walutuk ti nep tumna hi di dollarization chuani kumsang ni akhan Iraqi dictator Saddam Hussein chuan Iraq oil chu US dollar nilovin euro zokin shal atuma Iraq sarkar poisa reserve dollar billion som po euro in a thleng vek Saddam chuan US company ni lo European le Chinese company te hena oil lai chuale boi pui na contract pe zui bok Iraq rama India palai ni thin Ranjit Singh kalha chuan king te khi Saddam Hussein a thil ti sual lian tak pani ani thu ale kabu the ultimate price aziak US in Iraq abe chanero kha chu weapons of mass destruction ti ani dai Saddam Hussein Khan petrodollar system US dollar manga oil zor ti ziak lo danom chu abo chita wangin atop na po country Saddam che dan kha US economy tan po poi thei tur hial ni in mithiam tam takin an ziak nge Iraq ti dan zirin Iran chuan poisa dangin oil ashal ve bok Venezuela point US dollar nilovin oil ashal chobok ranjita zia dan chuan oil thun chuak turam tin telcom OPEC member te khan an oil kha US dollar nilo poisa danga chiarin dong ta vekse US dollarin khobela ro arelna atlaniam theyang ati chu US khan alhaw money Libya ram dictator mingthang Muammar Gaddafi po khan Africa komol puya man tur poisa thar gold dinar man arot peka pompui tu po aron nei chowa mase Gaddafi chunga enge thleng po country US dollarin khovel of lutuk bi khi tha tilo tam tak anom tunhaya pro BRICS poisa tharte soiri kani BRICS poisa ni kherlo poisa dang po US dollar lu alan thailo piang ta se US khuan en liam to pinari nomlo indona hial po achuak thei mai thei Donald Trump economic policy awangin US dollar hian tunhaya alutna alo mek Morgan Stanley research na tarlan danin poisa dang nen khai khina US dollar hlutna hi kumin kumchan ve chung kan za som pakhatina thlaniama kumsang ni som ni le paru kum top lama za som velin
US dollar hlut na hi alatlak niam bel thei ani bok kumsang kha zakwa somsari pathum nulama US dollar hlut na tlak niam na sat ber chumani US dollar tlak thei tur poisa chu rin tlak tak khovel ram tam jok ten an pom le an rin tlak tak ani a tulang emergency lai pu a hlut na lo lutuk lo ani angai economy nget le lian takin a thlo pangai bok Trump chuan China chu tarif za lakla ka avaule ta meka ram pakhatin tarif abituka ram dangin alo chan let ve hian trade war alo om thin US dollar hlutna asan hian US in thil alalu tam thin trade war in hei hi ati khailak tani ram dangin tarif an bituk ve awangin man to zokin US chuan thil alak luangaya thil lak lu ati tlem sot thei trade war chuan US le ram dang tin kara dai dan na banga siam ta US dollar in khovel market angong anei turati nep thei trade war chuan US dollar larna ati nep theya hei hian US dollar poisa him tak ani na po ati khobo thei ta ni hei hi tuna Trump tarif wanga thil thleng mek chuani electric lir theiral thuam le thil dang siam na tul rare earth minerals le magnet China tanga la lut hum chunga tarif sang tak bituk hantum le hi inlulin na a thlak takani Trump chuan China chu tarif za la ka avaule ta mek bok Trump hian tarif hi tin reng dam doya amhang mek Trump tarif hian tuna ri chuan US dollar hlutna abel cha lem lova ramdang ten Trump tarif an chan le na zok hian US dollar hlutna atlak niam tir theyanga ram changlai hobin US dollar ni lo poisa dang man chak na an nei lian tualin mithiam tam takin an ring Trump trade war hian US dollar hlutna atin hiam meka loan book na interest po ti sang mek zel achan chu Trump le US dollar rin lo na asang tial ti nani foreign investor thin khat chuan US dollar rin na an ngat ngam talova ramdanga investment an ti jok ta mek IMF na tarlan dani US dollar ni lo poisa dang a foreign reserve da apunga hei hian US dollar ne na khai khina poisa dang te hlutna pung le lar choen tirati US dollar tel lawa in sum don ton na po akal reng ma se US dollar ro rel na han pai thei khop chu adani lo America mi pui tan hlok na ani mai ba ka US sarkarin fing taka khowela ro arel na man ro pui mo chu US dollar hiani US dollar hian nget takin khowela bu a khwar to wangin lualan har hle don ani rei tak chu US dollar hian ro ala rel arinam rualin Trump hian thui takin thila ti dang lam thei lo thlir zel photila US hian asipai chakna US dollar le kong dangin a hlok na tur chau ngai to in khovel hi minopa min khwa khir kan ti don nge US dollar hi khovel tan mal somna nun tiol sam tu ani ba ka US sipai te hi khovel ti ral muang tu an ni kan ti jok don kan mi mal ngai dan theu ni ro se